Ao koa rôsy, ao rôsy voomba. Ao rôsy voomba. Tsy anao voomba zoko be ro mampihe anakay. Fa gny mahazo anakay zany mampihe anakay io. La vo nahitanao mitabataba aminao voomba. Tekita zaho zany ro tafihe amy raha mahazo anakay. Satria la gny omba mahazo anakay amy tamazotra seraseretra fa tsy haiko koa. Raha mampiomehy ataoko, omba ro valiny bakany, compte fako aby magnomba io, compte fako tsy hainao hoe manako tsisy idirany amy raha rehetra haiko fa tonga de omba. Tonga de omba vararaky. Bon, zaho moa tsy mifamaly amy regny. La volo magnomba, manao attaque personnelle, nagnakay zany tonga de bloqueko avao, bloqueko ze magnomba. Ary maro compte fako io magnomba, bloquenao roapolo androany, misy roapolo koa amaray. Ty leo fa société raiky a Madagasikara ao mihitsy raha tiky. Ka gny tiako volagny zany de zao, hoe tiky resaky omba ty satria mahapeloky any rôsy ao, zoko be rôsy ao moa, hoe lenamboarazana. Zay mapeloky azy ao, akoatriny hoe zay moa raha iny tao hoe anao kivà, tsy hoe zaho magnapody any raha satria zaho zany halako iboaka vavako ty le teny raty fa hoe hagnazava raha moa zaho de voatery tsy maintsy azavaiko eto le raha. Satria la tiky resaky lenamboarazanareo baka avaratsy agny tiky, tena mahagaga anakay avao zany le raha. Hoe io ro ompanareo agny io. Satria laha ho detailletsika zany le hoe lenamboarazana mahazatry maro ane manao ompany zany amy tambazotra serasera manompa olo na amy publication. De ohatrany hoe mialatsiny aho fa tsy tiako hivoaka amy vavako gny raha teny raty fa tsy maintsy miteny aho eto fa hagnazava raha. Fa la gny fahazahoako, tsy haiko na zaho raiky avao fahazahoako anazy na tsy haiko na tsy zay gny hevitsy hoe lenamboarazana, ohatrany lele zany fanafoezan-teny fotiny, fa la mitena hoe detaillena zany de hoe lenamboarazana, lenamboarazana. Dikan'izay zany le razanao zany le lenamboa. Zay gny fahaitako any. Ka zaho zany miteny eto hoe laha la io ompanareo baka avaratsy io ro ataonareo amy faritsy atimo aminay agny, iha hiboaky velo tsy haiko, la tsisy mpitandro filaminana tonga de hoe hanaka, laha velo moa tsy haiko omby firy alohanao. Fa raha io zany ohatrany fa ditenareo amy faritsy avaratsy igny sa petit déjeuner-nareo amy faritsy avaratsy igny, io lenamboarazana io. Fa la io ro ataonareo aminay antimo agny, la mbo tratsy velo iha, misora Zagnahary, la mbo velo moa iha, de iha andoa omby roapolo folo hagnasanao razan'olo nataonao anizay igny. Ka gny tiako volagny magnaraky zany de zao, io zany tsy haiko moa na manakory ty teny ratsy sy attaque personnelle tsy misy fijanonana, lasa culture gasy le raha, de mijery fotsiny mpitandro filaminana, mijery ny fitondram-panjakana, fa defa mihoatra mihitsy fa mahamegnatsy le toe-tsaina malagasy amy ty ompa sy attaque personnelle. Ny attaque personnelle nefa de iaran'ny lalàgna. Ny resaky omba, tsy haiko ma omba sasany hoe manompa reny, manompa anabavy, zay tsy haiko. Fa gny fampinana maloto, gny haiko, lalàna haiko, dia voaheliko ny lalàna, gaja ray taona tranomaizina, ohatsy Sagnatria fa tsy tiako fa aleko teneny vantana le izy mba hazava amitsika soa. Ohatsy hoe napina tay olo anao, napina maloto olo, gny haiko amy lalàna de gaja ray taona farany ambany, de miaraky amy lamandy ray tapitrisa farany ambany angamba izay. Zay zany fahaizako lalàna, fa ompa sasany rey moa tsy haiko na agnatin'ny penaly rey na tsy agnatin'ny penaly.
Fa na izany na tsy zany a, tokony tsy jereny mpitandro filaminana fotsiny, tsy jereny mpitondra fanjakana fotsiny, fa lasa culture ratsy ho atsika gasy a, le manompa olo sy manao attaque personnel. Zaho zany eto te hanentana tsika vahoaky malagasy zany, hoe mba manandrama nareo misy vahoompo agnatin'ny tambazotra serasera agny regny, na vahoompo mivantana mihitsiny hoe amy fiarahamonina, olo nampina maloto anao ohatsy nampina tay anao, mba manandrama tory satria mety tsy mitory koa mantsika, de lasa fahazaran-dratsy le izy, satria hoe tsy blème zany mampina maloto olona, manompa olona, fa mba manandrama nareo mitoria, hoe misy olo mampiana maloto de ho hitatsika hoe ho appliquen'ny fitsarana ve ny fitoria, fa zaho mino fa agnatin'ny penalina fampinanana olo maloto, sy tsy haiko ny fanalikana olo sy ny tariny sy ny ompa anabavy sy ny ompa reny, tsy haiko na agnatiny fa fampinana maloto ro haiko hoe agnatin'izay raha zay. De mitoria nareo na le vahoompa agnatin'ny tambazotra serasera na mivantana amy fiarahamonina agny, de misy satria tsika tsy misy mitory de lasa mandeha ho azy le izy de lasa culture ratsy ho atsika gasy. Attaque personnel mitoria fa agnatin'ny penal zany, tsika hoe be maso, hoe be orona, hoe be lava sofina, agnatin'ny penal zany attaque personnel zany mitoria, fa mino fa hosazen'ny fitsarana zay manao zany, ka samy nanao zay aby tsika iaby zay voany attaque personnel sy ny vahoompa fampinana maloto, fa la nisy nigaja nilitsy voany le gaja miova tsika gasy io, satria toetraitsika gasy io fa tsy voarina amy resaky fanentanana tsony, fa lalàna sazy foana zany mampiarina an'io. Ka zay zany mba anentanako atsika amy resaky ompaompa na mivantana fiarahamonina na amy tambazotra seraseratsika sy ny resaky attaque personnel zany, attaque physique zany a, elohiny lalàna zany, ka mba mitoria tsika jerevatsika hoe fitsaranatsika malagasy hoe hiappliquer ny lalàna zay sa tsy hiappliquer ny lalàna zay, mba tsisy ny taratsy ny firenena hoe mandroso voalohany a de miainga agny amin'ny fiarahamonina, miainga fiarahamonina agny ahitana hoe handroso le firenena, tsika bo mifagnompa eran'ny tambazotra serasera ve ro ataotsika mifanao attaque physique eran'ny tambazotra serasera. Tsy haiko zaho tsy baiko mpitandro filaminana hoe manahaka ny CRGN Tananarivo zany olo mpanao Facebook reo mahara commentaire gauche à droite reo, raha mba nandraindraikitsy anareo CRGN Tananarivo sy ny manera Madagasikara mpitandro filaminana Madagasikara hoe vao mahita commentaire n'olo manompa olona mampina maloto na manalika razan'olo agny ka natroinareo in'olo regny, foana io milamina fiarahamonina tsika malagasy. Ohatsy anakay zao fa nisy nanompa nampina maloto zao tamy tambazotra serasera, de ho notoriko le olona nanompana, fa après izy a nifona nandadilady mbola manjinika zany mifona za fa mamo zao tany tena milela paladia tena mifona zao, satria ino antony, nisy tompon'andraikitra araky ny lalàna tsy ho teneniko eto nanarany, zao tsy hiteny anaran'izay olona zay, tonga de nampiantso an'le olona hoe tongava ty ianao, azonareo ngamba le tiako tenenina, fa nifona nadadilady gn'any nalefany aby ny sariny zanany sy ny hoe zanany mbola kely ohatra zao nifona tramo vadiny de napandeferiko hoe aza atao tsony amizah, tena tsy ataoko ohatsy mifona za ohatran'izao zao ndesiny taoko ohatran'izao, de draniko le izy satria mba nisy pitié zany za hoe niaiky mieliko vitany izy ary tsy amerina tsony, ary mino fa tsy asatra nompa olona tsony a, ampinina maloto olona tsony anatin'ny tambazotra serasera zay zandrikely zay. De nandefitra moa za satria ny babiko ny raha nataony izy fa hainy tsy mety raha nataony zay zany ro tiako, tsy iny fa zokibe rosy vahoompo io zany mahatonga amy tenany zany hoe le fiarahamonina tsika malagasy mihitsy tsy milamina, tena tsy milamina satria manao zay tiany atao, tsy voafehy ny lalàna, tsy misy voasazy, manao zay tiany atao, ka zay zany mba tiako hafatry amitsika eto, satria la mahazo anakay amy nompa mare zao zany tsy fa matsy zao raha teo lavitsy
bon bloqueko foana zany nanakay bloqueko daholo bloqueko ary tena mampalelo nefa misy olona manana eritseritseretinao hoe havita an'izany ny toe-tsainy, olo mihaja, olo manana de mahavita manombo toe-tsaina lomorona ohatran'izany. Zay zany mba tiako hentana amitsika vahoaka malagasy zay voana attaque personnel sy vaompa, torionareo de ho hitatsika hoe hapiatra lalàna ve lay fitsaratsika fa zao mino zato isan-jato fa raha vo nisy ny saziany fitsarana ngadrainareo mpanompa olo sy mpanao attaque fizika reo manao be orona be maso be ohatran'izao reo foana eo, raha vo foana zany milamina fiarahamonina atsika malagasy averiko foana fa ny endriky ny firenena hoe hinoana androso zany miainga baka amin'ny fiarahamonina agny ny filaminana fa tsy tenenina fotsiny le Madagasikara tsy maintsy mandroso nefa na fiarahamonina azy tsy vitany fanjakana mijery anazy baka mame azy araky ny lalàna ka ohatran'izay zany mba tiako afarina amitsika androany mangasitraka atsika iaby.